Ali je dio stanovništva se preselio dole kraj magistrali i oni su se nazvali Donje Brigade. U Hercegovini imate mjesto koje se zove Gačice. To je kao ono malo, kad Bagačice. Pređeš ovamo prema Splitu u Dalmaciju, imaš selo koje se zove Gače. Odakle si? Iz Gača. Jes Šupak, još sam. Dva mjesta kao Sjeverna i Južna Koreja, znači oni se ne vole, znači to je rat uvijek. Što je rat zbog fudbala, zbog nogometa, zbog lige, zbog utakmica koje oni igraju, znači muški igraju ligu, a žene navijaju. I sad muški igraju ligu, to je ona, mi to u Bosni zovemo, dobro večer, kako ste, dobro? Nešto, nema veze, počeli smo malo ranije. Znači, prvo smo bili, ono, neki se raznije, pa su našli moj pasoš, što nema veze, ja sam izašao u bilo nešto strao, kako smo mi glupi, pa onda ovo, ono, znam, pa su to. Sad sam došli da... Jesu upravo.